Joda jabwirite gutegerwa no kuguneka nontu sniper tio na no rithro ena gitumi gya kwenda gwitaita sniper kwa na ndebo ategera jau jonthe irio inyocho nkoni na ndi ni ubutagairwo uri no umbotetheka nontu atio na ukaja kuona kwa baba kugeria kwerekeria rutere ruru rwa gavana na gavana inywe na ciumiritie kwaririo ntubu kuboba kubokara bakioro ta rutere rwa gavana muno nontu kinyanto baraba gwati baraba ingi ne antu bawe baraba ingi ne antu bawe gi siasa na nyaba mugwata mbaru siasa ene na gavana no na ciumiritie ugate ochonkoni bo thithio butina kwendera kana kumenera rutere no ruriko buga na kiwe ariuga iteka bo gutumirwa kumuthukia gisiasa kana bukwenda gutumirwa kumwandira mantu atithithitie ino to siasa na ari kanisene ire thairo atongeretia baite family fellowship ntuko ekiumia na ugire we njara ciawe ni ntheru mantu ne jau na choka uga kuibo bakwenda kugitatea kumwandira mantu jau na bachoka baandira antu banjewe na antu barabara yakuye no ekinguye kana gisiasa mantu jau na endera polisi nabo bato kuthithio chonkoni bu bathithia bate kugitatea bate kuthingatira mantu jau ibathithia na njirema neota kenda batigira atea umabungwa bokumenyekana na bokumira na utekuigwa kinya ibejete gikarone kia gavana akiuga no chunkoni bejete kuthithia na ndariuga bo mbere makwa kwa gavana gukaragwa ne askari bamuthenya na botuko na ndakoria gakwende kumba ino ntu ndukuga kubo rera kinoru kwa thithagwa maromba kubo baugere au kwa gavana nja niyo sniper agetere ate baba uga gutegerwo kethora niyo sniper orairwe lakini na gavana ariuga kwa gikaro kia gavana gikaragua na askari bairi muthenya na tikuga ikama ni ugwa nene ni ugwa karagua askari bairi muthenya na bairi utuku akauga mbere antu bauga askari bauna ne antu ne afisa ba gutigira sheria kuthingatirwa ri na ti supporta ba gisiasa kana te antu ba kinja te antu ba ibo babwirite kuria ontu jabo burakari kaya na choka ugenya kuma nyari utathithagia interview gira kuma chonkoni bo bambiriria ko kwina CCTV utomwitia utomuhuria nombi urunene gwike rukirire kebo gato muthikirie no raugire ntuku iwe asande kanisene ndire uga ntato iwe gatumirwa kumwangaikia kana kwangaikia antu ba family ewe kana guchora bombo mwandira mantu atithithitie nontu augire na migambo ewe njara ciawe ni ntheru muno ukura back to the center urumene tu muno kira mpasa bishoba tuwetire kwa kiari ugu okay ukeja kuthikiria menyaga kuga atiri ukeja kwithirwa jau bukorombera family ewe na ntu ba back to the center back to the center menya sendo ukaja kuthirwa urombete jamega menya back to you as a center jamega kumu umemeneri ugote kumeneri ugote ugama tumega ukaja kuthirwa ukiromba jamai back to the center ko back to the center thoro jamega back to the center na ndi of course atithukirite back to the center atithukirite barabo murombera jamega nontu wiromba jamega back to the center wiromba jamai back to the center na ndi gwaja thukirite no tubwirite kurombera ungi jamai kambugi atiri ntato yu ya sniper bombere ma polisi betu ba DCI na kinya polisi bonde bali na training ya kung'ana no menyo gwa kung'ana bokuthithio chunkoni bubwega polisi betu muno ba DCI ibamo barabeshimikite muno nthigurune cia Africa na kinya nthigurune yonthe nontu bwa training ira bethero beneo kinya kabeta gutirina na nthigurune ingi na bari umenyo bwa iguru muno na kinya into biria twina byo guko Kenya kwi laboratory yakirwa au kwa DCI Kiambu Road yetagwo forensic laboratory forensic kuonania bugeta kuthithio chunkoni mantu jara maingi ja kuthingatia kuma mwanka thimu ibao
thimu ya sniper yare akui na thimu cia baukairi Yes. me tene technology ira yare o yajukagia thimu ekwire jukia sigino kiri booster iriku akona buri area na lakini nandi kuri na nyenge itagwa phone triangulation iria igategera yone thimu iu iri akui na thimu iriku. Yes. Na iri akui na thimu nandi ikeja kuthithwa triangulation ya turi ukonania kwiro tukaria akui muno muno nkurukinya nandi tiga booster ire jukagia area ire on the booster iu kugwata iu nandi signal eku na signal eku ire akui tukona kana ukui ure ethirwa thimu iji signal ere aja na ekwire aja tukaria amwe na kwina mantu jangi ja maingi muno na bukeja kwithirwa kinya ira gwa crime scene. Yes. Askari bakeja data ira yuthurana guare ni askari bare nontu gwa equipment ira Kenya iri nacio ja forensic club uto kwariria ni nyingi cia kweja na rugono ruraja muno rukonetie kuraga gwa sniper na keja kwithirwa imantu maingi muno ku polisi betu ba DCI baba guchunguna mantu jaja bakeja kurita ngugi yao bate gutonyerwa bakeja kurita ngugi yao na bakarita ngugi yao ura kubwirite na ndauga gutonyerwa no batonyerwe mbuga imuntu kwenda kunikira mantu ja. Yes. Na no batonyerwe imuntu kwenda gutumira mantu ja no kwa ndironge kitheli no kuona no gutumira bwiro nandi babuge ningania tumwandire na nyonto no kwigwa nyeire gweta ntu bambere ma sniper inywara atura siasa ne kinyethro arari ranki ndiguru na nyabara bakogwetwa au no kwigwa no nya siasa no kwigwa nyaga bana akiuga o bara ba ndo muthithirie impeachment no bo baba kwenda utumira mantu jariku jaja ko no kwigwa yatonyere siasa ne ndene ko no kwithirwa kinya kwina muntu kwenda kuja tumira akamenya kinya bwandira muntu bukiuga igamba riu rieta mwanka rithira gutwika kuje butena butikung'ana bumuthitanga gisiasa itumuthiririe ukuona na no kwithirwa kwina ungi nwega kwenda ukunikira uma butikamenyeke nontu uma gwamenyeka bukamumbura no mwene mantu ijairi ko polisi bara bakaita ngugi batio kurukirwa ni antu tabau barethirwa ibo kunikira barethirwa ibo kwenda kuja tumira kwandanira uma bukauma no mabouma ukuje buringanirwe ukuje bura bwaringanirwa bwija bwikwena bwikirwe obisi ya DPP obisi ya DPP niyo igaeta no kuje bura bukethora buthurenwe bwa DCI gutena gutonyerwa bukethora ni ukuje bwa kama niyo na ni ukuje bwa kung'ana nwe ofisi ya DPP ikombo prosecute mantu jau mwanka njaji nwe one uka mantu bo bora ire sniper. Yes. No njaji arikia kuona kinywari tangu ge wati ukurukirwa no antu bauto kugira akagite gamba riu na njira inai haki na haki yatendeka riu nandi baraba kethura bamura ite kama bakajukiria takarire kiwatho riu akiru tukauga sniper akuona justice ugatuika kuri antu bagakurukira na njira imwe kana irengi irethirwa bakwenda ukunikira mantu kana bakwenda kuja tumira kwandira bange mantu sniper ationa justice nontu nteto iu igakinyangwa no kuje buria bumba gwita kotini butheka muntu ni ukuje bwa standard threshold ira nkwirire beyond any reasonable doubt bukienda kwandira muntu butigwatithania ukuje bwina beyond any reasonable doubt bukienda okunikira mantu buringagio kuje buria buri polisi bara baguchunkuna bukaburingia bukotha muno buikinya bukagorito buria bwa beyond any reasonable doubt gwatwika guti muntu ukathekwa no kuona na jaji no gutwika inywa ati kurukirwa bana ndi gwatwika DCI bakwita ngugi yao bubwega prosecutor agwita ngugi yao bubwega no inywa jaji itewe bwega agite gamba riu na haki riu nandi sniper akethirwa akuona haki na nya twingo tukomba kumenya atiri imbi oyo ngwa yakarikire sniper. Brian mwenda na awatirwe icho ironda ora nagachanga no dimenti ironda ora yankoria omba kwithirwa kabo baba bakushungura kina meoro igo baba ugire bamwetire kenda agiro omba kwithirwa no ithirwe agweti
no ithirwe kinya ukuje bubu kuthuranwa na ukunda bukugwa bagita menya bwa mbere maskari bau no nyamwiri ukithithirwa postmortem marimanti bareo na ara mwiri wonekanire ruterero muro jo mutonga ibetire thimwe sniper yongwa iba kumithingatia iba waragia na bona imbio bauga neko thingatio kinya sigino eyo ina yagitire atia lazima soti yumeigwe baba conversation bugeta Safaricom ika record uchionde igamba ya mberuo chonko na DCI bageta ara kwa Safaricom ruiro beta kwa Safaricom beti record yu baiterwe kana ithiro ikwa Airtel kana ikwa thimu iriku inyekeja kwithiro Telcom oire otumaira bageta no banenkerwe bugwe baito inya sauti ira no bara kwena inya logia kuria no bwaragia noe tha ing'ana bwaririe ndaika ing'ana na inya sauti ira no iritwe ya rwaria rwenu ruraria conversation ukathikirua bwaragia tha ing'ana sigino thimu na nandi technology ure iri mbere kinya ukoria thimu ni kuona areri technology ire ona ndi utumba kugitahata utumba mantu jaru ya tumbo kalikaja gutwika yuja riria ba uko boragwa kana batomboya ari technology na ndire mbere muno na ntu bau bunka kibolisi baritete ngugi yao bwega bakagwatwa na bakamenyekana antu bakamenyekana nio DPP aitanguge bau bwega antu bau bakagitahata bakamenyekana ukoje bwa kung'ana bogaikwa kotini bung'ani kubatheka jaje itonguge bau bwega no inywe antu bau bakathekwa na bakathekwa bakagwatikana na mahitia na baewekano kiaria kiwatho riria rikwendekana na riu rio tukauga na ndi umaka mabokama justice for sniper kugitahata ikuonekana bas uthara tumiagu ke justice for sniper kenda twitakire